Hallo, wir haben vorweg vergebracht von wer wir sind in Christus en wat van de zenuwen we haben uit Epheser 1. En ik wil dat bloß een klein beetje wiederholen van wat we in het eerste kapitel geleerd hebben. In dat Epheser boek, dat wijst ons wat Gott für uns al gedaan heeft. In Epheser 1 vers 3, da sagt dat all die geistlichen Segnungen, wat hij ons al met gezegend heeft. En dan in dem vierten vers, dat hij ons gewählt heeft. In dem zesden vers, dat hij ons heeft aangenomen durch den Geläuften. En aan de achte vers, dan zegt dat we haben al wijsheid en ons nie geborenen Geist ben. In de 13e vers, die sagt dat we zijn gesealed met den Heiligen Geist. En aan de 15e, durch den 23. vers, dat wo Paulus das Gebet heeft voor wijsheid. En wo hij beten dat, dat onze ogen mochten opgemerkt worden für wat we al haben in Christus. Wat van de kracht du hast in Christus. En wat mij weer interessant, dat dus dat ze in detail weer wat van de kracht dat we wat we hadden in Christus. En dat de kracht weer wat we haben gekregen, dat is dezelfde kracht wat Jezus uit dem Graf uitbracht. Die kracht hebben we in onze nie geborenen Geist ben. En dan brauchen wir nicht mehr Frauen im Prachen, nur dat Gott wat nie tun, aber dann können wir weiten, was er all für uns getan hat. Und dort haben wir alle in de 4 Werken gelehrt. Und das nächste Dienstag will ich das verbringen von das 2. Kapitel. Das ist nicht was Neues oder was Frisches oder was Fremdes bin, das ist bloß, was dort wieder geht, wer wir sind in Christus. Dat wir al Leben haben in uns nie geborenen Geist. Wir sind hier in uns Dienstag. Ik zie Bertha Wall. Dankzij voor deze video aankijken. Ik wens je Gottes zegen.